a copy no to be a Jumedia watuni din say life transformational hour. A radi dia ye a juma eden kwajiama a dom edia yarisa eno jie amodom. Chesodofo and one dance ye a sohe and so catch it. And to catch you near non son catching me. Na memene down upon noon, see a copy no tree and no pole on Funny TV and to Home TV. Na brabono enye said yetienda. Ewe Yesu Christo demo. Amen. Yeah, ready, a cabo. Ale. Yo, ashafoni etifo ene anapai ema obi biara good morning ema Home TV so ena komanso so radio a friend nkoswo so ene the other affiliate stations are asafwa a friend End Time Bible of the Lord Bible Ministry ene mushia jumedie bia ewo sa TV and radio I would always so na jumedia a friend of life transformational hour and anapai ye be free as here he said to no sa wada 20 na sa woda won so asore na we kan kire we na we sun kan kire we na we sun kan kire we say jumedia no a friend of life transformational a free asafwa a free End Time Army of the Lord Bible Ministry your oshuma say health top and ye di ejuma ti special juma di na say ni senti no ansa na no ensemble no e mo pai ade nyina tutumfo ene wo erade. Yes, Lord. When I would now wadom ene mobohu so. Yes. Now wadom aso yen so yesu bie. Oh yes. Now we jumedia wa erade wo siesie. What to din say life transformational hour. Yes. We the free as a friend End Time Army of the Lord Bible Ministry. So na ene yebedi jumai ewo TV a friend Home TV. Ene radio and radio ne the other affiliate stations so they be at all the science that was a question queen say and the jumedie eradu bema no aye sronkon efi say de bia no obema jumedie free adumo akọ adumo e say ntia pay ya di asida ene de ma wo alofo e be free the mpabo be free jumedie say the bon pay di jumedie e di yesu moja no Bible mameti ase e wo Revelation chapter 12 verse 11 or see no goma ni moja and ya dance sem so you di obonifo sun enkonem the sente the moja no ya the first studio ha and efia udwom and a casa udwom moja ni twemfa fidie biemu na obonifo na gina to nyina no ni nyina na Kwasi asemo Yesu ma won pae ba shan kansori makoboria yamboro zori ma yenkensori mama Bashan Kansoria, Yambore Zori Mayan Kansoria, Yambore Zori Mamai, Bankan Sori, Motoko Moria, Yambore Zori Mamai, Bayan Kansoria, Yoni Mori Mashimbore Babai, Bayan Kansoria, Yan Kansori Mayomboria, Yambore Zori Mamai, Bayan Kansoria, Zambore Zori Mamai, Bayan Kansori Mamai, Boria Yambori Zori Mokoboria, Yambore Zori Mayan Kansoria, Yambore Zori Mamai, Bakan Sori, Motoko Moria, Yambore Zoria, my Yambore Zori Mamai, Bayan Kansoria, Yambore Zori, Mashan Kansoria, Yambore Zori Mamai, Bayan Kansori, Moyomboria, Yankan Sori Mamai, Bayan Kansoria, Yambore Zori, Moyomboria, Bayan Kansoria, Yambore Zori Mamai, Bayan Kansori, Mokoboria, Yambore Zori Mamai, Bayan Bori Mokoboria, Yambore Zori Mamai, Bayan Kansori, Motokomoria, Yori Maya Kansoria, Yambore Zori Mamai, Bayan Boria, Yankansoria, Yambore Zori Mamai, Bayan Kansori, Mokoboria, Yambore Zori Mokoboria, Yambore Zori Mamai, Bayan Kansori, Motokomoria, Yambore Zoria, Yekansori, Mayamboria, Bayan Kansori, Moyamboria, Bokonsori, Motokomoria, Yambore Zori Mamai, Bayan Kansoria, Yambore Zori, Moyamboria, Yekansori, Motokomoria. I was just Christian Nebon Pipe.
Yet was our bumpire. A radiasem, our Matthew chapter 26, verse 28. Bible says, "We ne apam foforo muja a nipa bebrenti wo hwie ama bonifache ye bompaye e de yen a ya hwefo ne tiefo enso akorade anim ye ka che urade say moja no mutumi no moja no mutumi a hwiegu kabare no enhuru bone ye wa adwere mu akomam nipadua ma okra no homo ento ye ho free de entiri se Bible say ka moja hwiegu ni wa enka bonifache enso ani ho ye mompaye ensre boja e wo yesu de bompaye e bompaye wo yesu de mo enne anapaye erade moja no mutumi Bible say ka moja hwiegu ani wa enka bonifache enso ani ho we ni apapo from moja eni baba bret wo hwia ma bonifache is that ye wura nana pay boni bi ayaye adwere mu de their imaginations we yesterday mo mojani mo tumite e we the fachaye mojani wura adwene mo enwure yakome mo entu ye nipadua ho entu ye kra ho entu ye wonhom ho we Yesu Kristo de mo ba yamboria kansoria yomboro zori mo tokomoria bori ma yankansori mo mai boria ma yankansoria yamboro zori mo yomboria yokonsoria yomboro zori mo koboria yomboro zori mo mai Baya kansoria yambori zori mokoboria yombore zori momai boria kansori mokoboria yombore zori ya yekinsuria yambore zori momai baya kansori motokomoria yombore zori ya mayamboria yokonsori motokomoria yombore zori momai bayamboria kansoria yambore zori moyomboria yokonsori mayamboria yambore zori momai bokonsori mayamboria yikinsori mamai boria sikin soria ya bori zori motoka moria ya kansori mamai boria ya bori zori kimboria ya bori zori mamai boyom bori sakin soria ya bori zori mamai bagen kansoria ya bori zori mamai boria ya bori zori mokoboria ya kansori mamai baria ya kansoria ya bori zori mokoboria ya bori zori ya kansoria ya bori zori mamai boria ya kansoria ya bori zori mamai boria yambori mokoboria yambori zori kimboria yambori zori mamai baya kansoria yambori zori mokoboria yambori zori mokoboria yambori zori mamai baya yambori mokoboria yambori zori mamai baya yambori mokoboria yambori zori mamai baya kansoria yambori zori mamai bakansori mokoboria yambori zori mamai bakansori motokomoria our Jesus Christ never pay. And for radio sema me yetiasi our Matthew chapter 15 verse 13. Bible says edue bia enye ye no suro gya no ene dua ye no ye betuase ye bompa ye besetting sin but ni woni na ho no akoye boni bia ade bi ye duade e wo fie ho e wo ka ni mu bebi biara oboni funi dua bibi ho a ade nsusuaso boni e ba yesu e bompa ye e de yesu mogya ni wutumi e de tuase bompa ye e wo yesu le mo ba ya kansori mo kobodia e duade bia enye nyankopon de dua eje wade asem to me so na no pai eri moja ne mutumi eri tuase ewo yesure mo ewo fie ho ewo fidie mu ho ewo ka mu ho baby biara aye hwefo eni etiefo wo moja ne mutumi entuase eduade bia efre wade ewo yesure mo moja ne mutumi entuase ewo yesure mo ba ya kansoria ya moro zoli mo ba bori mo koboria ya moro zori mamai ba kansori mokoboria yomore zuri mamai ba yekensoria yomore zuri mamai boria ya kansoria yomore zori mamai bokonsoria yomore zori mamai ba yomboria kansori mokoboria yomore zori mamai ba ya kansoria yomore zori mamai ba yekensoria yomore zori mokoboria yomore zori mamai ba ya kansoria yomore zori mamai bori mokoboria yomore zori mamai bori mokoboria yambore zomai baya kansoria yambore zomai yori mokoboria yambore zomai baya kansoria yambore zomai bokonsori mokoboria yambore zomai yokonsoria yambore zomai bori mokoboria yambore zomai bakansori mokoboria yambore zomai baya kansoria yambore zomai our Jesus Christ never pay.
ye bompa ye duade bi ewu abusua no mu e die abusua ni nya emfre urade e die abusua ni nya ebre bi so a na ade no keka ne ho the untimely death na dia boni paso nipa no hu de be betes wo yewu betes wo yare yo to me die bi ye dua wo abusua no mu hye abusua ni sika ba oboton pe o na ya dia ba sika ba oboton pe o na asama ba ye bompa ye se duade no bible say edua no de yinya kopo ne dua dia ye betu ase ye di moja no mutumi ye di tu se duade na se awo ye turemo pa ya kantori Yombore zuri mamai, baya kansori matoko moria, Yambore zuri mamai, ya kansori mamai, Yambore zuri moko moria, Yambore zuri mamai, Bori kansoria, Yambore zuri mamai, Boria kansori matoko moria, Yambore zuri mamai, Bori kansoria, Yambore zuri mamai, baya moria, ya kansoria, Yambore zuri mamai, Bokonsoria, Yombore zuri moria, ya kansori mamai, baya mori seki moria, Yambore zuri Moria, Yoruma Sakansoria, Yamore Zumai, Baya Kansoria, Yamore Zumai, Baya Kansoria, Sedia Diano, Abre Tuasie, Emreria, and Yamaudua Soria, and Sikashiaba, and Romaudua Soria, and Yipatuoba, Emreria, Abo Yeturemo, Yesumajanimu Tumiti, Emreria, Abo Yasukatorema, Baya Kansoria, Yamore Zumai. Bori mokoboria, Yombore zori mamai, Bakansori mokoboria, Yombore zori mamai, Baya kansoria, Yambore zori mamai, Boyo moria, Yokonsoria, Yambore mamai, Bakansori mokoboria, Yombore zori mamai, Bori mokoboria, Yombore zori mamai, Baya kansoria, Yambore zori mamai, Baya mori kansoria, Yambore zori mamai, Bori kinsoria, Yombore zori mamai, Bori mokoboria, Yambore zori mamai, Baya kansori mokoboria, Yambore mamai, Bakinsori motokomoria. Our church secretary bopai. Ye bopai di moja na Afagana, Quantimpo in aso, high streets in aso. You may be a coswa accident near the coswa by free radio bompa the mojan to me, Yanina Mrewie, yes, mojanitino, accident sisi or high streets in Mrewie, a bad sentence in accident sisi or and na we yes Christo mojan mutumito, Nina Mrewie, and we yes from Papa, Bakansoria, Yambore Zori Mokomoria, Yambore Zoria, Yakansori, Motokomoria, Yakansori Mamai. Boria Yambori Zori Makoboria, Yambori Zori Mamai, Baya Kansori, Motokomoria, Yomboro Zori Mamai, Baya Kansoria, Yambori Zori Cambodia, Yomboro Zori Mamai, Baya Kansoria, Yamboro Mamai, Baya Kansori, Motokomoria, Yoria Yagamor Mamai, Bayamboria, Yakansoria, Yomboro Zori Mamai, Bokonsoria, Yomboro Zori Mokoboria, Yomboro Zori Mamai, Baya Kansoria, Yamboro Zori Mamai, Boria Kansoria, Yamboro Zurumai, Borimo Koboria, Yamboro Zurimo Koboria, Yamboro Zurumai, Baya Kansoria, Yamboro Zurumai, Baya Kansoria, Yamboro Zurumai, Bayi Kinsori, Mokoboria, Yamboro Zurumai, Bayambori Cambodia, Yamboro Zurumai, Baya Kansoria, Yamboro Zurumai, Baya Kansoria, Yamboro Zurumai, Baya Kansoria, Yambori Zori Mokoboria, Yamboro Mumai, Bayambori Sekeboria, Yambore Zori Motokoboria, Yakansori Mokoboria, Yambore Zurumai, Bori Mokoboria, Yambori Zurumai, Bakansori Motokoboria, Bayamboria, Yakansori Mokoboria, Yambore Zurumai. Our church secretary about it. Okay, 1 Corinthians chapter 7, verse 23. Bible says, "What Tom Waboden into Munyani Pankua." Adie bi adi nkoaye abeto yan ahwefo ene etiefo abrabom na ne sentina di nya di eba no Yesu moja na ton ya boden dia enne ya saa neoma die nia saa adwumade ni nyina mrewie Yesu moja ne mutumiti awe yeture bopa ba chan kansoria ya mboro zure momai ba ya kansoria erade wanu asam say wodi moja na ton ya boden etianye nipa nkoa adie bi adi nkoaye konua abetu yesu no enna no pai ni nyina mrewie ya moja ne mutumiti awe
yeturemo enano pai dinyina mrewie ya moja ni mutumiti baya kansori mama baya moria yori motoko moria ya morio zure mama boyo konsoria ya morio zure mama boyo konsori motoko moria ya kansoria ya morio zure mama boria kansoria ya morio mama baya kansoria ya morio zure mama boria ya morio zure moko moria ya morio zure mama bori kansoria ya morio mama boria kansori moko moria ya morio mama basha kansoria ya morio mama boyo moria bo konsoria ya morio mama bori motoko moria ya morio zure mama bori moko moria baye moria ya kansoria ya morio zuri moko moria ya morio mama ba kansoria ya morio zuri mama bori moko moria ya morio zuri moko moria ya morio zuri moko moria awo Jesus Christ ne bo pa se moja ni mutumi atoyen aboden dia eno de bompa ye dwumadi ye bedie na no pai emfa ogiemra emfa fanwudi emra emfa kwawusan emra de na de ayira ewrade mfa moja ni mutumi so na ne sanka de opa dwuma dwumadi emra wie na ne sanka de wohwehwe akonya etukwan dwumadi emra wie no na dance die na explode awo yeturebo pai ba ya kansoria ya mori zori mokoboria ya mori babai ba kansoria ya mori zori babai ewani father sidie emra ya shafo eni etiefo nyina yodi emo a awo yeturebo ba kansoria ya mori zori babai mori mokoboria ya mori zori mokoboria yori asha kansoria ya mori zori babai mori mokoboria ya mori babai ba ya kansoria ya mori zori mokoboria ya mori zori kemoria ya mori zori mama boria ya mori zori makoboria yori maya moria ya kansoria yo mori zori mama boria ya kansoria yori ya mori makoboria ya mori zori mama bokonsoria yo mori zori makoboria mori zori mama boria mashamoria ya kansoria ya mori zori mama baya kansoria yori ya mama bolo konsoria mori zori mama bori makoboria ya mori zuri mama ba kansoria ya mori mama ba kansoria ya kansoria ya mori mama bori moko moria yo mori zuri mama bo konsori ma ya moria ya mori zuri mama ba ya kansori moto komoria ya mori zuri moko moria awo church Christian abo pai ya bon pai erade akwa erade enim ka erade say emra wosisi na ko ano de ne edidwumedi etiseye abra ye be dwumedi ase nkonkun fa ne dobom emani mfiri nipa mu nya biribi ne nkonkun fa no na dwumedi bi a wosisi dia wa pe onu urade pese o ka enne eye ne seasonal word urade mani flow na flow so a ogie fa wudie ayarsa enya dwuma awo yetule bo pai bo ya kansori mokoboria ya borozoro mama konsori maya kansoria yomboro zuri mama baya kansoria yambori zuri mokoboria yambori zuri mama boria kansori mokoboria yambori mama baya kansoria yambori zuri mama ba kansori mokoboria yamboro zuri mama boria kansori mokoboria yamboro zuri mama bori ma kansoria yambori zuri mama ba kansori mokoboria yomboro zuri mama ba kansori motokomoria adumo adobia yenya ado dayetia si emuna egika yewo emuna adina duo Adona yetiasi da 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 emuna ekika uyo emuna yeah dina adumbi wo Jesus emo emuna yesaka abara adumbi wo Jesus emo emuna yesaka ado na yetiasi abara
Imuna Yakika Abara Imuna Eye wana dumo Adumo Abara Yes wadumo Adum ya Abara Adum na yetiasi da Imuna Yakika da Imuna Hallelujah. Amen. I am parent. I did doing it in it. Yes. Yes. And then Paul 1 Corinthians chapter 15 verse 10b, he says, I am what I am by the grace of God. Amen. Yeah, me take asem say to me to an amount now to me the Iraq mu say here adum. Yeah. Adum. To me be on puna do dan share on ma. Hey. Hey adum. Yes. Adum. Yeah. Me swan kan radin. So man adum aso yen so. Wa hwe yen wa oti yen kan. Rade adum aso so na dey. Na chese ampara say rade abasa be dey wa bravo mo. Hallelujah. Every year everything can work akra. Pacho ya mawakwa ba the badwuma dey the life transformational Radiadum eya safoye end time army of the Lord Bible ministry with my friend Elby ministry where God transforms lives. Therefore udwa mania ba radia basa be dedi ye kamfo radia basa di juma ewo eye asafo no ma ye end time. Therefore eton safro chichi bia ni baby and answer Radiadum jumedi person near be boom now near suma ebe ma number rather do fry ebe ma direction to the church. But today this suma ye kwesi da ya no pa na otwem pemo kwesi da no pa na otwem pemo na osum jumedi na hasie Radiadum baby bia nkuku dia akosu no dia akosi sa ebia hono Radiadum midweek service nso ye Wednesdays free nonsia ye nwumre na midweek service nso atoaso na Radiadum so Fridays bia have a fiada a vigil ye train radia name a war night we train radia ni radi be tintam e won pai bomu won fire pai boys we agi enso tenu so ye edu baako 11 pm na Radiadum 4 pm na jumadi no na abawie pacho ye ton safro asafo no e wo efimase hilltop kumasi higher efimase hilltop kwadaso Ufruka or Sofula also be see or Hilltop Junction or rather than Ubusa security checkpoint Omoha Omema direction to the church premise now Radiadum Uba Ankasaba be dia dance say ampara oba radifie eton safro pacho Radiadum super say on DH or Facebook aye Frank Kwasi Adomako Sabre join the console live or into ko Cecilia Frank Kwasi Adomako Radiadum join the console live and Radiadum say join the console asofu and I say church premises and also ba your Zoom page and I say your Zoom page Radiadum and also yeah yeah passcode the password and I say yeah ID near password first of all you have password no but your password near 123456 123456 and your password your Zoom meeting ID no so yeah 3716941758 3716941758 Radiadum which is Zoom idea only ebe boom na yasum pacho Radiadum say jumadi ekoso pese obe tight pacho number I was screen so Radiadum pese Radiadum ready atom so say fa pia jumadi some wallet off screen so social obetimi push bibi atom say Radiadum ade be tre Radi be show and say dance be bre ho ya be bon mu no ma hu dero Radiadum mu dia dance say ampara omudum sika etajumadi achi Radi abasa dead wo ma brabo afa na nyina mo takwenya ho say odi babe so seed into this ministry be a partner of this ministry Radi be sharp e wo Yesu Kristo demo pacho jumadi I koso sa bre ya efri nonsia eye anopase ya kopem no otwe Radiadum eye home TV jumadi ni koso live now a free from 9 4 a.m. to 6 a.m. I need a radio Radiadum eye enkoso radio okomasia enkoso radio and from 4 to 6 a.m. every morning Saturday say now 8
6 to 8 p.m. and 6 to 8 a.m. in the morning. Radio Adum and so Basso live or home TV ha. Radio Adum the affiliate station radio station outdoor Radio Adum. You might meet me funny for other regions. Temale or Kesme Radio Adum Kesme ho and Sunyani so J Life for ho and Gosu Millennium Radio and Genesis and Pussiga Wimpan Wimpan and who Swiss FM near no 9 copim nonsia but there cost to see near and no sia copim no watchy a memon debia radiadum will feed it to her for radiadum radiabasa bed daddy ewa brabo so hallelujah. Pacho a bread we tie radiadum one jumadi omu pia na so mu musika omu jumadi pia jumadi srebia jumadi be koso aba e no nsia copim no watchy bia they decline a divine IT solution and business enterprise. But Radiadum was just send the Puma filling station or Hini John. Radiadum, Jumadoni say Radiadum or Nemudia Fasel install CCTV cameras and servicing, electric fencing, the air solar, satellites. Radiadum was Nemudia or Saturn appliances, fridges, TV sets, any microwave washing machine, sound systems, blenders, toasters, kettle, pressing iron, rice cookers, cooking burner with grill, Fre Radiadum, Divine IT. Business enterprise 0207 686534. The number no screen so hit is our number now. Sabekan Divine IT. But that also you're having Beaver Constructions. Radiadum a faster who see fear Radiano Radiaman in India sell person design fear no na a share Radiani Monyamo. But your friend, having Beaver, our sad number where 0558 06 1404. I said 0243 97 2053. The first who see down said the radio no person a share company Monyama, our friend, having Beaver. But your quadra so higher, quadra so if you must see. Or radio no friend or bet you so fair. But so that also here Giovan's Enterprise. Radio no so Kumasi Hayao. A doom, the center of Kumasi. But your Juma don't say radio doom or dealing plumbing materials. The first fee, so here plumbing works beer, the pipes, taps, sinks, the far plumbing beer out so to be cotton radio no friend. Giovan's I was 0244 45 6060 0244 45 6060. God, your brother, I said Giovan's Enterprise. Obey so fair. But so that was here Nanake Frimpong Motors and Radiadum Western phones and accessories. Jumadi Kobato Mianui Radiadum Shani Papa concern to your brother, and I say Nanake Frimpong, a farm motors. They are Pragia, Abubuya, Keke, Okada Pass, Upebia Tua Cotton at affordable prices. Ufre the Nanake Frimpong, Obejo so fair. It was our number way so 0257 81 64 54 0257 81 64 54. And there Western phones and accessories also Radiadum dealing phones, iPhones, their phones how do be a phones Juma Dibia Radiadum one name there phone I say open flashy the far phone Juma Dibia offer Western phone and accessories person unya phone pass who do bia offer again Western phone and accessories but you go so higher no go so. So the same number 0257 81 64 54 to Fair and Ake Frimpong Motors and Western phone and accessories. But so Pacho the Wohono that will be done aluminium ventures. There will be done aluminium ventures. Pacho our Chima Mensha Haya Yesumani Kwansu. Honor or Radiadum, who do baby I found the IBM fueling station off the Suyani Road. Radiadum, Sabako 2, there will be done
aluminium ventures. So today now some said there was aluminium jumedi no radio man in there 2 pair sliding door, sliding window, there sliding jumedi bia the freight that will be done enterprise was our number way 0543 61 01 78 0543 61 01 78 radio don't freight that will be done enterprise that will be done in aluminium ventures obejo so but so me bon number bi am radio no pese oba end time asafo radio dom obejo so fe I don't know first number here. I bet you so 0545 52 45 46 0545 52 45 46 now 0243 93 44 28 0243 93 44 28 what's right trying in saying Kabobia Kabia, Ebapa, Radano, or be taking mantle now, or twice a few anti Kabobia Kabia, Radi Adum, Beji, at twice with your mind. Radin Shai with Christo Demo. Amen. Yamashi, Embarrassing, Ruining, Yera Yeswe, anymore. Yamashi. Ambarosu Asim Mira Yeswe Wenimo Nyamashe Ambarosu Runi Ansa Asim Mira Yeswe Wenimo Nyama show Amaraso Runia Yo achieve for near her for yes, Samo Machibio. Oh, ye rather near Jim Coppa, Yesu Christo Demo. Ye denya copas so one my yen yenya quambi a bar or this year to so one chain a de radiasum. Bahansa nebekwe radia simu yeda radin shas of kofi ewa announcement to the buy yesa etimu biu radidom so we home TV memne da anopa ye nonsia kopem notwe ansana other radio stations yano so memne da no 9 kopem nonsia inti obetime tie radio every no 9 kopem nonsia Nunsia kopim no twe no so home TV nti home TV across this West African countries no obenyanto dofo bi o ekiricha fama no catcher no so on TV no ento na fe YouTube so Kuma Wood YouTube and then Facebook so Kwasi Adomako Kwasi ne KWASI Adomako kan o like here share my money show kwa ma foforo so ensanka na rade emfanye inshama na rade dom so ukuada midweek service ubenya no Facebook so na face video rade adom zoom said soft coffee day passcode ne ID Emma no ansana kwasiada so na said okay radios if the month of June ko benyaye Kumasi radio and as a Kumasi FM near 104.1 Kumasi and beyond now so Genesis 88.5 a half full region go so and Sabre and Koso and the following week ubenya nkoso erade dom so near 80 95.3 nkoso ne curse me your brother Casey and a brother Ibrahim menim se bibia koso tamale curse me 107.1 tamale ne impotemo and a J live Jesus life erade dom so 95.5 FM wo Bono region Sunyane and an impotemo adofo vision in say erade se nko wiase nyana erade adom so dodo mafefa radio so aka
more living testimonies. Yeah, can't that boy. Also, bit for radio be home. Eka, ewo other regions, say Greater Accra, Central, Eastern, Western, North, and then they can say Upper East, Upper West, Savannah, Northeast, Uti region, Volta, and then they can be a obit for radio be home. Kadun komo ne friase ne katre. Na erade dom so ye de mpaye edi achi erade nhyira aye ore indomie aye queens radio ewo manson empotemo se onkan bibia anase siketue bia kra mum wa start efa feed no ewo ho erade mane nya kwa erade pagya radio nim amen if you say erade nam so transforming life. Amen. Na me de radio say no baby and one radio station and so all manage Queens FM. Amen. Na ohun dwumadi de ye ye no nto anyo pepa say so ye manager no asam ne emfa ho ne radio mfa so enti say wo dia bibi radio me man fifi na ye dupon e de amount na radio dom so ye sandaku se radio nshra minim se o hwe ma bibi e koso radio nshra kuma pa wanya ene a pechire no do radio boshe no ebebem amen radio de beko another level amen ashene din kronkwan monyam radio dom so last week wutie radio ye bibi di amount men kan hwe bia homa ne tuma na wafre ne de radio ye ma wono wadi one dance here amen erade be na kese de amount amen hallelujah amen Elba Ministry and that's End Time Army of the Lord Bible Ministry asafume wo wiase nyina ya chiacha mo erade nshra abusuano amen erade nshra nyenchire ni aseman amen yani ye mena kro erade nshra buo kro man amen yani ye meja kro eni abusue ni nyina yes my younger brother Collins congratulations and monyam ke nyankopo eni abusua anti magi radin shrawati ani udi ade se enna radin shraw ye be ko radi asemo enna asema e ba onchen erade de nkwaje ebrew amen no de ayaresa eno oche aka ho amen na ye hwe nkran se eye efiada najo duba ko e de ko bra church premises vigil. Yes. And now joining via Zoom. Outside Ashanti region and beyond. Ubetima joining via Zoom. Radi Bishra. Amen. Osro ni asasrefo. Yedawase. Amen. And munyam counting. Amen. Oh dear da woye. Amen. And it your baba yaka. Amen. Ya de hunu Yesu mojam amen emfidie ne nyina de nu Yesu mojam amen ya de Yesu moja famframem amen on kronkron me da wasese uja no enam framem amen me so asefa adwene ne akoma bia domo amen obo akoma bia wo Yesu dim enane amen enkwancha akoma bia emfuntum amen enkasa akoma ejantom amen ne nyina me asase pade amen me do asese ne o ma hini nu matre amen no do oje ne fa ho de adi akire amen ewo Yesu Kristo demo amen ewo Yesu Kristo demo amen ewo Yesu Kristo demo amen amen en manyam ke osro ni asasefo amen na ye show nkrane woni Bible atobi erade adme chine ne ensom amen and your life shall never be the same. Erade frase now. Yes. No about church premises. Yes. Last week now wa nya de ketwa. Yes. Erade shrai. Sisia wo shrai. Amen. Just me emoachi. Erade nsha. Amen. Oh aforeba hodo or resources and nail properties what the ma say radi eniema enkoso ho. Amen. Erade nsha okese. Amen. Ye be ko erade asem de kan ye kind Galatians chapter 6 Galatians 4:3 engoma
Ngoma Radium nam Paul so trekoma Galati asafo. Galatians chapter 6 verse 7. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Mami adwama nenko. Echo Galati fo ngoma tinsia imunso. Mo na adam ho. Onyankopon onsi na twetwe. Ebi se de onipa guo no, eno ana obetwa. If you said then. De onipa guo no, eno ana obetwa. Good. Or say, emma wonye den enada. Na onyankopon onsi na twetwe anase nyankopon yemfani ni agro. Yes. Nipa ni bitimi ka asem bi se onyankopon fa ne bo awonto ne ntam. De rade bo ma me kan se otoso enfom. Onyankopon onfa ne bo ntam oto a enye den enfom. Ensem hunu a nipa ni beka me di bone saa ne nyankopon ni bu afu mi kese no so mu se otomato hela na bufu nti otomi anam atra na makoda hela chiwo Bible kasa safo no mu ye dwedentwie e ka obi se oye ojedentwie a is beyond foolishness. Yeah. That person is more than a foolish person. Yes. Blaspheming words. Right. So beka. Yeah. This God onam ni tumi ne na ho den eso and the boy ni wiase. Yes. Ebra rade bo wiase na onyina benkum nyina nifa. Hwe Satan ontimi nyina ba bi nkase erade beto afom no ka straight away ono be the kind artist the lake of fire. Yes. And sun at the great day of the Lord aba obi so timeka asofo hell ho be de if we say Bob Marley mo di kan na ejani nti ye paso read numa na nenam ye hwinum ye ni ase ne de akeka rade so you are more than a fool. Yes. You are more than a foolish person. Yeah. You are more than that. Yeah. Me man faton kakra go or practice it at the action ko kitchen so o gas per matches. So just ignite your gas. Found to gas and so for the next 5 minutes. Ultimate don't start to sing for next 5 minutes. Abonibia or practice our pass. And now step it out. Oko to se mame or chi bayre or chi bibia. Catch and say, Mommy, mommy privilege. Just give me a chance. I want to practice something. Just allow me. Mommy, cry, mommy, yeah. Na enyema egu jem egu anwam no. Fansa ni fi ase nu anwam. Fansa num. Na fi ase se uyi efrim utimi yesa niema na oh boni bia opebia ye or practice a pass oya de but untimi yesa niema na oso onyankopon yemfani ni agro. Yes. Radical niema pe bebre tre Israel for or kan or the Jew baby was I am the Lord. Yes. Or they cast Lord over everything. That's right. Or my mom commands, do this, and that.
I am the Lord. Yeah. I am the Lord. Yes. Eradi buru bibia so. Yes. Don't try him. Don't mess up with God. Yes. Yet me kafa ni pani be won say, hey, asumesi. Mfani ni agro. Woyɛ ni sɛ yɛsɛ a ɔnhwɛ a ɔbɛtete mu. Human limitation ɛwɔ hɔ. Yeah. Owura bi ɔmo frɛ no Ronnie Coleman. Ɔyɛ gyema na bɛti ne nsa ne ne nan no. Ɔnhwɛ ɔbɛka so onye nipa bi o. Mr. Olympus. Unya best 8 times. But me no kasa sisi ukura crutches. To de be a pains on nemuno. To de be a nusu. Surgery ya yen ne spine mu. And then a seren and the keka. A brand no young. Utimi peja na dia ne the keka said a damo can say 6 packs. Need the ne beyond that. One Rebecca so on one casa, one Rebecca so a metal. So I'll Google. Unyenya 60, but were you weak? She say he is dependent on crutches. Aden human limitation. Ojina ne nasono son kauf die foot for beer man say, man, calm down, slow down. Because watch. Me met me up about 500 kilograms. Me ne kura me say nam dia to strong man. Oye drew baby no US police mo. No way or bet you are. And then I'll be 2 fingers say. 2 fingers in the found. But she's now weak. Yeah. She's a feeble person. Unyankopon nipadua de ama na deforming no. You are deforming this mortal body and you pay for it. We unyanko baby o asase so ya challenges on them. Yes. Oso unyankopon yemfa ni agro. Asori ho awo no unyankopon yemfa no ni agro. O tunyum de ensu bo base bra wa wo fu agya kwan abaya wo university wo ton ho e mankrofo eni brebre we ye nyame so mpese me nyanti on se ekodu ba bi sa na yade e de ne ho ba gimu a fina mo be titing asofo sofo obo mpaye no ekoyu na aka ha kakra sofo nye magician no. It is the grace and the mercy of the Lord. Yes, that works. And rather than echo. Yes. Only personal power through him. Yeah, through him. Yeah. Yeah. A rather warm matown there. Yes. A rather say we city mamia. Me yarwa. If you so. If you would be an him. Amen. Any day can. Yeah. Who to burn him at the same time we so person radio ye was one fan near mama and kraman. Yeah. Ni penny bisu e yan kraman so. E wa kasem bribi opo wo. O kunto call voice ye betene no ha. Yes. O perade ne mapa. O ton body nyarwa bem syphilis ne HIV and also the chinia enkoda. Unyankopon yinsino atwetwe yemfe nyankopon eniagro yemfe nyankopon eniagro No. osi die nipa begu no eno ana obeden Obetwa. untimi nnua tomato
enkote pepe mfiri so mako mfiri so enye na odi go form aba ne sese mako aba eni tomato aba ese but ikugu form a epia nko ni nature ya no dan chen a aba eso no wenko Yes. nto se de nipa bedua no obetwa wontumi nya adwuma ewo ebia Bank of Ghana enko insurance companies bi mu so okojiwa ketu afiro enya ho na oya adwuma wonye deposit bia so ewo ho entu ni bibia wo ho wokwa sorry but din ni nkwangmem odofo ma menka we nkyiro obi oso me kwa sorry no ya twere me din ewo ho te se me nya nipa to me din wa sorry ngumam bacho asimbisan se asori nguma no na edade ana na de no otwere no ye obofo ana nipa adie bia ni ho nipa ya ebe last expiring date tina vehicles no do no after 10 years ho na ha pai windscreen ebo bia mo so enso bo nse na cracks abebem aden I expire nipa so expiring day nipa na wie ba de nipa begu betwa oti asoro mbaye ho wasa nya post ugua obetwa de wo ye oti asori mu enso utwitwa moja eye niema bi uwo secret societies emu at the same time usaye deacon elder even a pastor do nipa bego no obeden obetwa we asafo mame wa wonim se asafo mame a wo ye kiri nyina usabo base bra o mema bebre usa crown money count Loaded. de ni petwa egu no obetwa o ye den erade se obetwa sabre de your season no ebebe wie on say break akrantem bebre nkai se party bi by a friend MPP bebre nkai o aden se ni era ayeden etwam bebre refi Yes. o mampanyin dada nanado bebre re ye fini se na o mampanyin bi wo ha na friend nanado. Yes. Achemi tibibi efri e mampanyin dada o panyin kofu anum se o 7-8 years we are Prof Mills bass no o say after say omo year inauguration no then he was omo na eka o say anopa wa wash up at the Obeko office and he saw that so your president no say hey bia moto ke bia mafio Change over. papa we ayede aba tinafi office okra bu gate e ma okwan ma nguram until last week anyam na na mo hwe me so no mo san ye hwe oba sisi ye hwe nipa foforo. Yes. Aden ni regime abawie ye o se die nipa gu no obeden obetwa onyankopon yensi na twetwe ayo se o era we ya baya mesiso ye confirm ha meti se story bi se mampanyi bi ka kire maya bi awu mesiso ase mo dia famaniso no efamunum a kesin ba akokra
enim or the church say my yes open. That's right. Ti say no wrinkles and the keka and yes a woman to one this wrinkles a bye. Yeah. Or pass it through. Yes. The womb CCA of ho. But as one dimbi or ye then and a really sing. As one dimbi or ye. You can be a won't and a real baby or and think a life no it should be no to me call reverser. Kobe backdating yama. No asako start in the floor. Na some mistakes no ansanya then. And yet when you can bio and a radi mere de assemblity saying, bro. Now some way and you pebiana be ye. And you pebiana be general. Your funu bi wo a adu papa pa de man na no asa je agu fom amo ano odofo die be ye wi anya de ope die be mo wu achi no wanya baby akọ unya wu na oti asase so a obenya divine protections. Amen. Amen. Ti die nipa ebegu no obetwa say men can be kakra a man penyon foforo mama a de radi asema a gidi for bompire bebre. Yes. And yes so mo bompire is a political party we emra name mo radi ma peaceful election. That's right. Na die nipa radi peso oba no on Yes. e emra For them, right. nti so anya sa kon bi ampacho mo ni na. Yes. So we gidi say gidi for bompire memfa say nyankopon no eni agro. So call the book of Kings ni de keka baby o say asumesi na hinie tim ye no ni refi ne ho nyankopon o man sa power and authority no ni refi no enti kan ho kasa o quote Bible manage ye say na no o kasa na manfo ye o say o kasa hwe me preach sorry men's fellowship and they can that's good but mind you say brebi beba no e bia ye boy yesu di on say munya sabre ye do this point ye person man ko say o say radiant si dan na o dance for ye den o si ne kwa so me radio kwa no di hinia. Yes. Obema ahini etim. So obema Jesus atena akwanya ne so na watena ne na so a he will never fail you. Yes. But niema start here no refi say nyankopon no me catch you say you fall into a ditch. Yeah. Untimi nsa mabio because say nyankopon no yemfa no eni agro. Erade adum oboa me ka sa de bia na mpaibo so enya no ya de mpaibo ena kora. Yes. Se erade dum so erade nam na difo ne nkrofo so amane ma bibia aba unsam na no refi say nyankopon na enche obeta amenam na opia enyeye ekekura mpa erade nkrofo a onam nso hira sa bre wo sa kasetia won hey sa nwosra na ehira no sa nwosra na wankasa nwosra na be sa adome wa aka won enye nipa no ehun nya so obebie na no dabi osi nwosra nti enkonua be de sa nwosra ni papa enkonua. Yes. Nkonua na epae no sa nwosra no betima sa keke nkonua na asi ani asa de abetu ko na obegye kwan obefa so ayira fa ayia efri ho. Yes. Adendi ni pedua no osaye den. Pacho mami yonko 1 Corinthians chapter 6 9 and 10. Pacho Corinthians for me di kan ti ensia yimu kro ne edu no. Etifia something na ho hia yi. Ana ho hia. Tene na ho hia yi. Good. Ana se munnim se wona wontene no nya nyankopon ahenie no. What's it saying? Munnim se wona wontene no enya nyankopon ahenie no. Good. Ko ani. Mama wona adam.
adwamanfoɔ ne abosomfoɔ abosomsomfoɔ ne awaresɛfoɔ ne ahohifoɔ ne mmarima wɔ ne mmarima da ne awifoɔ ne aniberefoɔ ne asabofoɔ ne ntɔkwapɛfoɔ ne amimfoɔ nyɛ Nyankopɔn ahenni no. Bacho omunya asɔre gate ngura. Bacho dabi. Asɔre front seat. Bacho dabi. Onya asɔre instrument mo. Bacho dabi. Omun lady solo. Bacho dabi. Omunya mic and lady worship. Bacho dabi. Omunya asɔre dem nsiesie. Bacho dabi. Bacho ya na oho. Bacho dabi. Odi ko achi ne nsamra nkakra akra. Baabi Awurade hom be ebe ma yakwan no ya de beso. Korintifo Na emum se be ye uye nti. De owaso no ontie de honhom no e ka cho man no. Bacho ko enim. Korintifo ngoma edi kan tinsia yi munku no. Anasa munnim se wona wontene no enya Nyankopɔn ahenni no. Bacho repeat obio. Anasa munnim se wona wontene no enya Nyankopɔn ahenni no. Dabi ebia wo mumudi akɔ asɔre ngomam. Bacho dabi. Onim se asɔre ngoma ne ngoma ahodo no. Nkura mi wi bebre. Ebia babia wudin. Okay, me mfa ne se. Edin bia kambebo din bi me de no ato nche. Ebia wodi na Nebukadnezar. Na Neza no na okura akwawe afro. Wodi na adane dey. Look at. Vote so ntam de do. Na chese din na nso bi. Nche Awurade be fa Nebukadnezar fo a. Din na so ate. Nti nyawa. Ekura be wi wudi no. Aden eya asase so ade. Ane jato ejada shifa eja hwe odi emfa say 200 Ghana cedis 2 no 0 sign account na 200 good ekura berry 0 back nti aye sign 20 cedis ne kala no eyokoko good che say abrabo no aye useless. You know, tina men funny ni agro. Was a mere nada. Yes, I sorry, anything goes. Abrabobia, onu rido, why a dreadlock, Eddie spray, Google trim, I'm a baby I brown, baby I red, and a can. Yes. Bra, ye pedom, and ya cran ye pe, ye penipa, and ya cra. Majority. Osema mume na da duantene no onye Awurade aheni mu nyede Enko. asori punu de ebia mo bia ne mu Nyankopɔn aheni mu koye nde enye obia na ebia ma no o kekesu sese su no obi timu a Onyankopɔn aheni no onye den onyam nko oseme na da wa kobo besi na di muska kotua ntutuso dodo a friend say end of year harvest wa bo besi nya sika sen Awurade mesro me bebo afodie sen emema na omba me nche so atemumu no so mame I'm sika ndoso hwe yemfa Nyankopɔn ni agro Mama odi akwan nkakran kraman. Mumma wona adamo. Eme na adaw. Aha. Edwamanfo. Hwe edwama ye so common. Our phone so. Yes. Nipa mienu 2 countries etime bo edwaman. Yes. Via phone. Yeah. Roro mu ho eye nkwase anema. Edwamanfo. Edwaman sem. Adoswa man kwadanke to ebo adwaman Emma abatan to adwamantam adwamanta de
emu ba onu hwebi na na chi nyina gu ho na we yi ne ba so akiri action mini skirt adwamantade ya no na ama Juda ehu Tama no because said the no nim Tama no o Tama te baabi no adwamantam na na ehye no nti amana ehu say Tama na te o wrong side. adwamantade a wo ye no base ntade a wo ye wo shi yi watade ha atade a eninsa sleeveless oba and wasashe meaning afi ukotena si ana wo ye ni sei cause semi stress no dia ka ho kono nto asoma jaman ni jaman sem ni jaman tade ba choko ni ma ne abosom adie bia obe do ache rade bia ebe ye obosom mobile phones adane bebre bosom hwe obi refi ni Bible eja no ba bia eha no bebre ho a onko nechi enkohwe but manen ko ba se ebrekitu abi ntem ne phone ohu obebutu dem ho nyina sese a bebere som omofon abosom som bebere nyuma adane bosom oti asori dem ne niema bebe free China ba ya no akobisa agent clearing agent mesro me niema na bedu ana oso aba nesika some to say ne radia some e de beko heaven we jaye no akogina bonti gina fun so e rade da sese niema beba o som bosom adane bosom o business no adane bosom e de ama me niema bia bedu o ti asori dem driver ne so abedu into be just service no o to car akohwe truck driver so for assemble na we can say anya mo na mo kan sa wo Bible sense anya adwuma mane ni de but rather so say ne dano me emfa ni agro or more this 6 days fire adwuma the last day you are still misusing it ubechi asoka abosom adwuma na ye bosom de amao sikabia obi aye so de beba beto ne ma free no ye no nta na adwene nyina wana o ho anu obo pitiri no ahwe time say ade nya nchen aye bosom de amao ohinta de achi obi hu Awurade wa ye den ho ma me next ne aware say oka aware say a oba wukunu no komema foforo e aware say be ma o yire no come ema foforo nchen e aware say etudi bi Awurade di Israel etimi gina so mo ye yire o yekunu no mo fro no Nyankopɔn achi akɔ ma foforo aden onyankopɔn se so mo tena sema no tenene no kurom o magya no edi abosom nyema bi achi enche Awurade ka tron so mo asɛe awade ukunu na odi kanya no afiri na chi twitwanwan adwuma ni nti twitwanwan di moja ebi wa human blood ene de akeka rituals a hodo aware say pacho ene dey ne ahohifo ko hwibra wa wonim say oma ya pamumu school fees ena wo ne abaya bi bosom so ya scan ba no afre no ade na bedwa hia me ma kotena baabi pap you see almost say every bar sport pap say ten polish dino eko say feed you on ade umutumi ye na che say
ye bonyom wo ho ne ade a onte na air conditioner sebi ni penim na bi bo adwaman sa paps ne ade no oba na oba da in front of other people and yes say ayikwa e bo adwaman ankasa aware say fo na wo ye we nyina so ye yanko so safo abenu ba obehun sami medical ana ye no kre but awrade hu mobro nti me ode mbekọ de be mu akobi eni aseme ba won nchen na obetu anamompa afa ho ya no de o ya abenu ba obekobi amen awo yesu demo amen ma me ko anim ne mema one mema da we matondie bia ni ho se bibia nka ho Straightforward. mema one mema ye den eda merema one merema da So do. awrade chiwade kese a eboman na ohene bi by Israel by Judah Josiah awrade di kan de no honkom hyebai so be dwiridwiri altars na sodomite so oyumu free ho emusa se no man foforo sa pagya ya ne afre Sodom ana Sodom and Gomorrah memma one memma da no ene abosom sem ne sa nam efiase nkuro mienu a Sodom Gomorrah eni nkura bemben so eho ne fiase nti demons no start operate here although ne physical side kuro ni nyina ni mu nipa ahwehwe nanso sa spirit no ngu so eye adwuma nipa bi o ma no ho kwan bi wura ni mu Yes. won se be me bi ayere no ho bleach a dodo na omodam na ne nante asesa afo nante a no ye yesi bema ne tu nyina asai adam bomb ahodo explosion nti afode na ontimi enyina afode na The threaten echo. trotting no de kwan obedro na na ho nyina ase adan break bia ni ho oyo oba tan rad obi ayo oba sa ana na wunim ena obi ye o sa ma wo na betno mu o ma ho kwan ne Jesus epeso ma fa ho de Amen. o ma o de wo frem hunu se ampa e ya bone fo sem Yes. anya se bebi wani bebre ya asofo bebre adwuma mu mpanyufo Yeah. oso ya branch ebe adwuma me fa me hwe wa branch we ye kama pa me ye wo ye meto we ama Yes. me de radius ma branch bi owie senior high oye kama pa but sanya mafunu no he wasn't ready for that dako oye no ba me che no se daddy papa bi hu me oso opemasem obeto ka mame obeye sei e dia mame abrawanyi obusuani ka chensa adwom bone aba papa ni tiri opeso osel me kire ne do onye but me de radia se wa ama no ho kwan ama saade no ankoso e wo na brabom Yes. ya no nti wa be ye osrani e wo regions ne baako eso odo nya challenges and so rather than nsa kan no ageni fremu Amen. ose merima one merima ye den eda eyi nyankupa chiwade kese sisi adoso society nim schools mu ene de keka ho bebia obefa bi obenya safo ne bi hwe once atra erade atemu da so erade de bomb beto yem ne menyina be sei be pro ama bebre nyinya cancer ene de keka ho ma me ko anim ne ewifo
Ah? Every four. And for Every four. chrono. That's right. Every baby be call. Ebi koso baby. Obia to bottom and crofosano. Monchino cromfo. And so no na de sheni bottom no a chance you know. Monchene man. No, my nisi ke show bottom dia. Abokrono. We are we. Yes. Ebi a bank managers. Omutimi do obi sika kese oho. Emu obi bosia. No ajegu no ani botom. Eyo krono sika. One can't train nipa no afa na chi behind the scene. Edi ama. Eyo krono. Krono. Adi esese fa system mu. Now the afa system nechi. No hwegu nsem. No hwegu nsem. Now the projects. Yes. Behwe adan afebie utime kraka adan and you may be fetchiri. Yes. That could be da bone de ama. Sasha wadwen. No nyankopan hin na ayeden. Aben. 232. Osun krofo banche ene bibie wututu. Say akokopo. E kan akokopo sa wote ase. Nkokopo. Mo ya hayai. Kokopo ubia najo ni ade uwiewia nkrofo nkoko. Ubia odi gu adem no de ade akata so. Afum na oye nkwan. Minister no. Koko minister. Abibia afum. O silver ne ayi ayiwa no edua no edua sini. Nto okona baby. Ebi time de eta ene ayoa ewo fufu ewo afum sachirawa dwene ati krono pa bonti wo so bi nwan ho enwa emo ana somo enuane bi a odi a obewu ti anajo o twem no ato aduane bi ato omu ye yi a no mo ade chi a no osa nam ho ebia na efiofo enwan na nso mu o twa na wu no kire osa kire dem ene enkotutu fam fani se abo awu wudie so wuri ope akone yam ekronfo omo se ene gene kwasie no man osi o mate amwai die era no ase ehyinkura no erade nsa ne mehwe mwai ona erade nsa ne mehwe onya mu ano wona mu ana ekoyem ente kobasa otwe aboa na ase no otwe no afi ohwe benkum ni fobia no anu atam na ato ne kom behwe mrika odeneko ne kitchen ewa afu mu ho Gane we scratches in enya no. Oya kronfo sachira wadwene onyankopan hin na ayeden Amen. ose hwifo dodo mo hwe asori sika so mu wiawiade mo personal projects erade ka bibi di achiro pachoko ene mami Ne enibrefo enibre sa enibre na de krono no eba asomese wo wei minibi ekwen bia so say papa enya papa mefa so no menya bi enibre ankwa ma wei na ankwa ma me na akwa ma we ene de na me yema erade menya bi o enibre nti eni ahoya enibre ahoya ya na de krono eni edututuo eni de keka ho eba mame ko enim ne asabofo we me ko kan sisi bi bugbe fu me so fu preacher ahwe so preachi ne jan sansa asam pacho sa kan o ne asabofo eya asanomfo ana asabofo pacho asabofo pacho minim se yen wa ha bi anum bi pen me mapedi kan pagya mensa aha
pacho no mo ye nti no ani so da ho etu de bia etimi madan ne yese ekonifa aba benkum no wabusa se edan de ye wuhu obuso bia obe no se edan ne ye bibi ebe do de akọ yam no no bi ne yam ti de wuhu no no edan ne chiachi asabofo you will need penny be a year contractor. A Nigerian be and no kind. Or see days be a while, so ye Ghanina, who bet me the free as I know. Or see a dream memen that shatta the tuntum. No quay yas. Now, yes, my bet ya, I me bow a bushing of funny be a ye. No mark several. No anonom do ope owie ya aya o hwe ade aba no wasade ne handkerchief atu akunya ne so obi obem bisro hwe me makunya ma me ne handkerchief e say obekwa obi betena so papa be dia anama mbe dia aye ne betu ne handki ne da so go ade wakobo na yemma ye kromfo ache sakra wadwene mortgage. Radi be boy. Mama ko ni mai. Ana mem ni. Pacho mama tobo. Obi aya ni budget. Odi wia o sa gigibi. Ya no ya yewi. Nti di obesa akokọ no. Yando ye oje a ode bag bi asi ba bi o oje a no ode akotom oje nti onya ahodo be se nan a na otwe no aduane no aye de onya ni nyina bi ompa adwuma be nya nti ye na omubu sanse yensevo a so me nipa mu adidie de ya mempe me de beko wo hwa ntumi efira no ene chacha bi aye ayi a mokwa enya ne dia oje ha enti ayom sa asumesi ena nsan obebo no enya agro nto ye oh na muni aponche krakra bia ho no asa agye no nyina anum awia ka ho owi apabam okọ wo ye kromfo Away pass. maame ko enim ne ntokwapefo ye kan bibi nipa ni bi ni maya kotena pap na ne masku fees wantweo na onum dru ba bia na maya na totu ne botom obedru fie ne ba bia obe hwe bia obebro no kohibra ene ntokwa pefo ntokwa peso kuntinu apagya dade edu dia oyafunu so mu kakra ye bepagya ene de kwa yaresabia wanu hu nyina ehura odi nyankopɔ di agro me a landguard me a say hwe mama odi ko anim ne emimfo emim onu kwa peso onya ena de en emim na de en enya nyankopɔ ahenie no ahim di mu nkɔ enti niema emo bi nya nyankopɔ ahenie mu nkɔ no ena awrade ame akeka akero enti edede e wo system mu no di hu gina se me kɔ heaven a adofo awrade onkas ye mebu aten nemum eye futuo kokobɔ ene atenye do wa aso no ntie awrade mo aye amen ya koyenim Job chapter 13 verse 9 mama Bacho Job mati dumiensa yimu nkuno ohwehwe mumu a ebesi yie sase bisa na o bacho de ko achi ne sai anase mu bedada no sede wodada wodasani ubetima dada nyankopon oso nyankopon ahwehwe mu a wo ebesi wo ya na untimi na da nyankopon sofo de obetima dada no edi adoye bi ni ade afira sofo ani but nyankopon na ohwehwe akomam onim so ye baibonsam onim so ye baifo onim se ade wei se wo ye no kukuom oba bedwam anaye wa pepa wa no omomu tawiawia nkwamu nam no okojade ne be hye nanum
No taking can say a punubi moatua ampa ntempa no akana pantan esiso busana asem few one few dimlika ebeko tiefi so eho na okoto aso u busana asem a no ye sign no ye ne nsase ne to chese tiefi ayede aka no wa unim so akowia nkwamu na now don't say bobo to now enyo tonko no anonko dia fa numu ya no na fa to ya bu so say te say bi o anu ne kasa no ama sign no to do wi show do domni ade nti eradu ayede well nipa na hu eradu ho kaneno in those days minim brabo achen bia na wo ye bi pen wa anya bia enmonyam kanyankopon omo choba sabre na ye de ayowa ye bi pen manunsie mamanunsie we de no ye bi pen ne bia memo aka no na akwa ye me kan e de ayowa ekura nanim ode koto aduane ekura no we tu a ohun so bia catch now, oh, see, by now, come on, question or do our cop or no one call now you or say, you are with the young men pet. Me, my you are no and no busa, I see my you are no way. No, baby room. Nina ye ya de cook I be tiana fufu no the bia you are not say. Into no dear no on fancy. Baby, I'm a minisika wono. No, de ayu anesi so. Na betiano achi sikano. Simple cry. Kromfo ewi balao. Yeah. Eradu ehu achi. Dwane je okra. Amen. Ekukuomu niema. Yes. Obawari fu kuna tukwan wakototo sex toys and now the ye ni mufunu osimi disuja kronkron ukunawu osimi mpesa be ma bia beba makwam bio no abeha me ma but unim dia woye kukum ade Job say die ehinta no onyankopɔ onhu ana wasi twase nyina kopie Awurade atamu egwanenim Patro Hebrew chapter 7 chapter 3 verse 7 and 8 na boy ke Patro Hebrew for matimiensa imunso ene ngotwe no enti sade onkonkon eka no ene samote nani a momprimu akoma se ehiye no mu so hweda no ewo esreso ho amen Awurade kan bebe ene nani aba onchen wasi menye hi me monto ho me yan ma ye enu manya anya na ye den enam me ti story bi ane aka pese crusade course okru bi so the preacher no preaching na ne nsa no etne a specific direction na branch any abaye bi omogina ho eju altar call no na ye se Awurade omu fa preacher no so kase bro Awurade fro branimu pega on some Jesus asem na tache abaya no opese opega ne nsa okonanim na abaya abranche ne busa no oh ntu ko Yesu o no agya me ho ntu pa che so do osempakani cheme enyo osempakani no Awurade honhom ne nam osempakani no eso kasa okwa na abranche atwe no okwa na abranche atwe no na crusade ne ba wiye omuko fie nessa so mu bo gata bitra ansa no mu atwa kwan ka biba onso timi o calculation say baby aka yi wo de mitumrika metimetwam onim omu twam no abrante ne abaye ne nyina twam but ba ku timi ko ja ba ko ene say abaya ne nan no
kwadu bi obi adi ato ne ho agu ne nan kosi so ene pa no e pa no e de ne to e kwan ne so sabre ne ka no edu ho awie because watom no wabia ho se bia nko gina ho a kaka ne betime atwam but watom ene ka ne fa no so wo enye fa no okwa akopie menye Awurade ehi wache abaya Awurade me more series of revelations abie wani afa hell ho ene niema bia edi nipa ni bia akopie hell amwadi ho dance but ene de wo ye e chen wo mu a Awurade mu ko hu ekohu mu hell character do mu ko de wo ye ni sese e chen sa but you are still justifying yourself. Osumenye Awurade ehi Awurade ba okoko o se esere ne so ebre Nyankopon do mu free Misraim e do mu call the promised land omunya nuye no odofo na ogina mu ye ma Jesus e de be na aba se waba fom we janye ma bebre o odawo ma Jesus ente sabio wama kwan ma niema bi atwoki Yesu ho do wonso gidi ekurem Hebrews 12:14 also follow peace with all men part 2 and holiness without which no man no person and Israel for ne radical throne say I am the Lord a holy God so be you holy. So nim ne be nante dia me ya kronkron enti so so ya kronkron Yes. Pacho enya asori bi nchirechiro a Bible a Bible a holy say Nyankopon ya kronkron enti bi ibo adwaman na oka tonsa enti no asemenya kronkron menya kronkron asuba pacho you say magicians akonfo ne ade omuka tonso ate but it's from the devil. Or tamfone de devil abawuti efidium se kosoka wa ayi bi o ho revelation bi wa wo ankasa na ekwa ma enya amansan dia abrabo bia wutim wo sumu a obi anhu na nso wunim no ene Awurade de bo kokose nipa wakohu mo hell no say ni say na dem enti stop doing what you are doing. Anye sobeko e Onyankopon do awode ma wan kase blow it out you dear Awurade be me aka but wan kase obe dina ho e be tena se dia dance e kire mu fiko behind the scene wa brabo na etesen enyema ya Awurade so bi ya onya heaven kono you are still practicing it. Masturbation kukum you are still practicing it. Radisi mami sa can be Hebrews chapter 3 7 and 8. Acho Hebrew for ngoma eti miensa. Bacho ti miensa yimu enson ne nwotwe no. Enti se de onkonkron eka no. Hwe asame eka no nkronkron nam yeso ena de ma o. Aha. Enti se de onkonkron ka no. Enne samote monne a. Enne edey Awurade asama aba onchen. Aha. Mumpri makuma. Mawakuma ni don't harden your heart. Soft it. Bubu akuma we Awurade anim. Said the kind no caneno no ye don't broadcasting no preaching we ye say me ntimi preach you adam me worry ntinti Awurade aye fun so say wa ma okunu ama oba anaso ama oyere a sabri na adwuma odi ato nchen osimi mprimu akuma Yesu moja mutumi no atofom eno asa akofa tane tebia no esa de ti asori dem osimi mprimu akuma Patrofa 8 in account Mumprimu akuma se ehiye no mu omu provoke Nyankopon ebribia enema Nyankopon fa Moses so ye amane kakra bi bape no ma start murmuring, Yeah. complaints. To make us say, oh,
Joshua, yeah, Moses, ye nim the atono. Ye nyamemaye, non san fanko. Back to old slavery. Why wouldn't you say caneno abrabono? You were a slave to the devil. That's right. Slave to that sinful nature. So freedom. No, I had the open. Nessa bonena I started akekana ho. Kanene radia samba o bompe tinisu. When say hardened heart e buy no. A radia samba ebe pimono na ko. Ayese kra wa butu echiri. O yes o din so gua ni nyina ebe den be go from because echi wakoma ne butu echi sand wakwa. Abroso ati rade fro. Come back to the Lord. See again for floor. Yes. No Jinamiye. Emeradi. Eradi frobio. Or some money, yes, a hindano. Musu Yankupon Shebebri. Or Mubi Pri we. Oh, Esreniso. Diana cano brown wasemano. Sis one more betiso 80 radin and asem. Said the kind. Se say judgmental radia some be de mea elboma kutia yesim basa kaneno otisas mu kwa rade boa me so mi mu na mansa nkomechi rade boa me so mi mu menyina se same asam ne ba sofo say na no dabro twam ohun sam no dabro kasa me mpran no ene ode ma be gina ho no waso nim de wo ye no kukuam o hinta dwechi obi hu a nyankopon ayeden o de o person ye ni ya pectapolin fa sesoro ne nyankopon hu bi why fi say what my yede ayade akata nyankopon ni afiro so Isaiah chapter 1 verse 18 to 20. Bachodi for Isaiah tibako imudu ngotwe ne ekosi aduo no boshe ene atenetene bachoti fiatem momra maye nie hwa na ekasai ewade nyankopon good ko anim ewade na osie se mubone etise damrama ebe ho ase suchema se ebre se nkrawo a ebe ye se odwanwi se mope na mutia mubedi asase no so nepa mope na mo ye den a mutia mobe den mubedi asase no so nepa heaven kro no so ne mapa na se mo ampene na moti atua afna be sai mo na ewade ano na aka hwan ano ewade ano na ya Isaiah bacho da bi ewade de fa ne so ewade say no matter what you've done say ekirisan ba enidaso ohoma de wowu no e na aka ekidama enfom ba bia wakọ akodrubie ewade say ye den bra sabra come back to him. He's merciful and compassionate Father. Amen. Good Father. Amen. Or from say any that's all homa. Achia emuye. Yes. Rade so ba. No be bibi. Obra ho ase. Yeah. Oso bone na akwa kodru sempa. O de beche. Amen. O bone na eye bone a ebro ga na nyina de so a. Rade say o ba no bi wa kumemu a o de be den. O de beche. But or the matter on the account or so primo akuma one ya or say afna double-edged sword will cut you into pieces without remedy. Ya no de ya de beba incurable disease o de be nantia abaya bi e di emsema kapen dwuma de be koso ono ma me firi boase ne bai. Enti ono mame bat se ani abaya ne kasa o mame ba no omia na no obia wo de oka abaya ne se mame ne di kankan se ne ba no eboase o ware sabre ne friend saying Ashanti Gold ejina ne na so enti otitru bi na aware abaya kama but uma ware years eba ma and the mammy D can or send a ban year where ye guno and yadeketua. I buy an so yeah, me mammy a bay for on their mammy. And pain force would do a cucuncosiano.
na onkokɔ na ɔyɛ den uyi guo yɛma fans asomesi de ɔsɛ o me yam ɛyɛ sharp ɛba ya menu kwan ɛbɛsa akɔ uyi guo no na onim sɛ bi bɛka ama na bɛda ne ba ama wo nyinsɛn na aba no o sorry, never ever try to abort it or you die. Rather on semen kanchero. Obawa refo ukunu si debi nkwadaa ne nya na ye. Nyinsen aba. Pacho one edua ne nyinsen ye. Ose koyi tugu. Wanyi a obepamu afifio. Sesofo ma anya minya baby anko. Upeso ye. Rather semen kanchero. Yen de obekwa akoye but don't sorry you will die. Tifie no jina onaso keso asori nim. And the Satan be rab branch bi mo dada wanu akoba adwama nyinsa ba. And wa ka kire say dia bani o say dia ban menya nden. Nti dia ne enye. Ntu beteno ama apostle ache asomwe. Yenye bibi mfa. Yes. Udi free kumase courage way obi ehu odi me tua hotel wo wie bibia fane obonsam be yi kwa ha koyigu udi na kakra waba obi ebusa waseme mountains oko mountains wo nyinsen yigu mu mountains radisi be very very careful. That's right. Pra Yesu nche wa training nsem sen so bibia obebe bia wonyi ne totwene obema nkwa no ama ne mbroso amen osise wutie na oya obedi heaven so aba but wo primu akoma rade so obesel. Proverbs 28:13 jiboni ni tum na yesa udimnika obe rade nchen ujatum eba no eso ye bibi. Proverbs 28:13 Achomebu semtie do no wotwe mudumiensa de okata ne mrato so no onye pompo na de okana ojaye no do okan ye den okana ojaye no obehu ne mobo erade hu mobro kasa boni bia wutim erade se waje tumo se bra no yes friase so ka kire no erade boni we na maye boni we na me boni we boboso kire no mranto iniquity. The senior brother of sin is iniquity. Emumuyo. Or said wakata swanya do kanu jai atro wo techrema se dodo. Uye ukunisika dodo. Pemuka uya konenche kwa the necessary restitution. Or said waka no ya den. Unkan santo aso. Upemu kache radia. Jidi say ye radi pape. Patro 2 John, 1 John chapter 2. Ya be ya ne abompae. Patro ye ho ne ngoma di kan. Ti mienu imu mienu. Na ono ne ye bone ho pata. Jesus. Ene boni bi efida upemu aka no. Hunso winhia ojefo sa ojefo ni Jesus. Number 1, jiboni tum brane nchen. 2, pemuka sa boni no. 3, patro can we na enye ye de honkon na mo wiase nyina de wiase nyina boni ebeto Jesus so into otiemu John 19:30 say it is finished otwa bonoka into wunya Jesus into your life. Sampai na nyobi na beba ma wa na so obi numaduro wu ti ya oya na me ko numaduro gumanum se e ma otipa ye nkwa obi numaduro mo yarefo una unum bone no pamuka to suffer Jesus gidi se rade me gidi se me bone nti na obewu ye no wa sorry wa pata ama me bone fa me bone ne chemi patch Revelation 1:5 but Yohane di sem ti ba ko yimunum ni Yesu Kristo ye odansefo no kwafo ni ewufo mu abakan ni asase so ahene sudifo no enchen kamo de odoyen no de ne moja adware yen afi yen bone emu amen. Hallelujah. Amen. Jesus. John 3:16 says said wo nyankopon ye de edowias
or then a baba could Jesus amaye. Nanim ni na chobi eni ho. Na Jesus won kronkron nam John so ka kire say Yesu Kristo wa domine. Yes. E de ne kra ato am owu esesen kamenu ye wuo no Jesus ewu sa owu na mai ento ose bra ne benya sa owu ni wu sori no eso fa so on ne be ma total freedom from every sinful nature obade ho enti sa kane no nanka sabre kwa kobese second part aba apatashibao Jesus bemwa obi se ensana kono efrio oti pampan na eden na ebon addictions ni nyina beko ti ebe bon pai dedi kan jetum mi dwamamo fo mi on tokapofio me nom sa me no mi twa loto mi yesen ubun kotodwe odemo no apagya on sa yen yodima na bobo sab de akiri san bae no kekani nyina atwe awrade se umobo fa chemio awrade de becho wo akiri san state mu sabre awrade nchen achemu ye. It's not too late for you. Just come to Jesus. Our Lord and Savior is calling you. Yes, you are high. You are oh, you dear. Do your part. The Lord is here. He is by your side. Coming in our channel, Radio Mobile. Bonnie say. Fetch me. Therefore, what are they saying? Mammy, you fit us a tremor. Radio one dear. Flap moving in our channel. Radio Mobile, pay down Samano, Radio Mobile, Miro Mobile, Faboni way channel, Canina Trem. So much addition of power rooming. Factory will be the antenna now, Umoja power rooming, every antenna now, and that idea coming upon him to Pantaya Pine. Catch them, but you get the trade through Akumamina Canina. Well, yes, to them near Bompire. Adolfo, so the GD can GD say, Unyanko Pondia Chow. Or so go and sin no more. Or say, do a catan and run to so on your front. Do a cat, no, I then. Sa old friends, no, you mean to a brabo. Just say, oh, blocking number, yeah. Pictures be what deleting now. The Jew baby cry so simno obesano for the sake of heaven. A bomb pie, a radical dawasi. Amen. And Munyam County. Amen. Oh, was some diaba. Amen. On Cronco Boafo, Obi Gero free na kumum akane bone. Yes. Mira hunimobo. Amen. Fact channel. Amen. Natino who free the antenna. Amen. If we sabe de call. Moja de sheninti. On Cronco so say show me nama. Amen. Adumum de betnasi ejina akosi ase. Friso asam se do be jina kodwawie no. Yes. On our bed channel. Amen. Mo adum nya kese. Amen. So mu abia. Amen. Rade de no jina ne na so ahwe ase no asaba. Me do asese de boni bia channel. Amen. Boni nkonua biara me do asese ne nyina papa wo Yesu de mo. Me da wase. So boshana bem. Amen. Ewo Yesu Kristo. Amen. Ewo Yesu Kristo de mo. Amen. Odofu gidi Erade aboa amu adom. Ye be bom paye tosumi no. So Erade do boni achewa Jesus ka chese enko wiase nyina. Ye ka asem ne wia. Ye ntutu amone. Ni din Jesus. Yes. Ye ma kwatafo mfi. Yes. Achachabeko. Yeah. And if Rafo Nadia, a mum kasa, yes, ya dear bia so dini any dinner. Yes. It's redeem Jesus. Yes. Your boy yes to dim gunuswa. So pebe fa. Say yes stroke. Say ya dying. So couldn't Jane free fee. Obe the cramaya ya namama e pianiamano. In 20 fibu e bebe. Amen. Baby amania will be a fansa bakoto. Waware nyinsema ebama ene dey from sabakutu yefno so peja onsa me catch say this month enko na wie mi nwura this next month erade kaiwo
Yes. Obefe fru. Amen. Obewo. Amen. Afa ho. Amen. Afa oba. Amen. Ewo Yesu Kristo demo. Amen. Dia ase bie be. Amen. Dia wo nkwan bem. Amen. Baby amane no wo ye bom pa ye hwia kane de na untimi nya ne friase se wo ye. E stroker. Friase se wo nante ututu nan. Na to crutches ne go. Yes. Rade man found it. Amen. Baby amane no obi afansa ba koto. Obe pega ana so de beto receiver and so TV and radio and so. Rade pa ya dawase. Amen. En monyam count. Amen. Ayi count. Amen. Rade say sisia oyu obi edam. Eko. Amen. Rade me dawase so ayane sa. Amen. No ama adwenu mu ate wo Yesu de mo. Amen. Eni asay enyeye. Amen. Ewo Yesu de mo. Amen. Emum kasa wo Yesu de mo. Duogu o. Sorry nanto Yesu de mo. Amen. O yade mre wiye. Amen. Do koma no brankwam bio. Amen. Ewo Yesu Kristo de mo. Amen. Asuna esi me de Yesu magum. Amen. Cancer moa me de Yesu maga somso. Amen. Mon hwehwe nko wo Yesu de mo. Enkonua bi eda so me hyese wo Yesu dem empapa no me bia frimu fi wo Yesu dem oje nkoma Amen. found nkoma Amen. duachi akwantuom ne nkrata asem ene deide ko ebuo bi eda so empapa wo Yesu dem Amen. akwada na ne brains adano ya de Yesu moja so brains ne Amen. enkenya ne ho Amen. ewo Yesu demo Amen. dia se bia nyeye Amen. e fruit so be pemo na ase dia se bia nyeye Amen. ewo Yesu demo Amen. dia wakeka onsem ame ayu afri adwuma nu enne Awurade dani table no Amen. o be come onu nakọ Amen. ewo Yesu demo Amen. adwuma na ase no empeja Amen. empeja wo Yesu demo Amen. ukodwase ento enne deide ko Awurade atwi atofo aba Amen. ye beto amana bro Amen. papa me dos then the promotion channel Jesus. delay tender and crash Amen. ewo Yesu demo Amen. Awurade asesa ne mama papa me dos Amen. and nine ba ko wa chen ba ko no tietia ne entwimpie Amen. enhone ye no Amen. enyiran free ho Amen. enhore no nko wo Yesu demo Amen. and nine ba ko so chen ba ko no Jesus. jepim no enju sesia wo Yesu demo Amen. cancer beto no fom Jesus. samoa no enhwehwe nko Amen. Amen. ewo Yesu demo Amen. diabetes emoa omo nyina nhwehwe sesia wo Yesu demo Amen. papa me do aseso aye ne mroso Amen. ewo Yesu demo Amen. ewo Yesu demo Amen. your daso dai no bi ne ne da Jesus. our pega onsa onkuku to me air count Amen. apam ni mu atete wo Yesu demo Amen. de wo Yesu demo Amen. papa me do ase Amen. so oboshe na bem Amen. wonyini o ya tra ompanyu fie so ni pani so Awurade de wokuno ba Amen. wo Yesu de mo de wokuno ba Amen. papa me da wase Amen. accident ya shall found me twam wo Yesu de mo Amen. premature death Jesus. atie si fie o Yes. awa pega onsa oh ye the last person Oh, yes. Amen. emfru so Amen. na Yesu mo jan kata abusua ne nyina so Amen. wo Yesu de mo Amen. da de okunu na kodi wo Yesu de mo omra Amen. papa me da wase Amen. so obosha bem Amen. wo Yesu de mo Amen. wo Yesu de mo Amen. hallelujah Amen. although ebre ne so esa fiase keka ho Awurade do bone achew de na untimi nya no ye Yeah. bebia na amane no fansa keka cancer mo no o mawu Yes. check on nine na hono ne hwe adwose balloon Yes. Yesu da oye Yes. kasa onua no na so ne mu abie wani no te fa hwe ade Ohun ade. crutches the crown no 29 Yes. tugu Yes. 90 kasa na bubu no Awurade akeka tua Can't ya? wo Yesu dem Awurade akeka tua Amen. Awurade akeka tua Amen. tia onan ne so fa Yes. nante Yes. kobra Yes. Yesu ama found it Amen. me say Yesu ama found it Amen. check on hwe Yes. Awurade do jama number no pa cho o check on hwe no hu de Awurade ayama frɛ na ka de Awurade aye two numbers wa o frɛ o ka
Praise the Lord. Ubodin. Baby I'll catch a free. Nedia Radia Yamao. Aka. And Munyam Kenyan Kopon. Amen. So share home TV. You go screen so. Uchi radio. 0545. 0545. 524 524 546 546 0545 0545 524 524 546 546 and it's 096 0596 0596 0596 161 161 431 431 0596 0596 161 161 431 431 0596 0596 0596 0596 161 161 431. 431. These two numbers, Ofre, can the radia yamao, baby I'll cast free. Patro do four bus within baby I'll cast free. Ah, when to me and Patro Safre, Untine waha. Check on her, the radia yamao. You free studio, some numbers you bet ma a fresh top. And she check on her, a radia do a jamao. Yes. One more total freedom. That's right. A radium when you nadia. Yes. Could you read the known to me, Yano? Cobra, or nine ajo, radia man casena twatwa. What the unquajama, or the found ye, who dear dance and the radibe P at the account. Now, be your Facebook from Kwasi Adomako, Kwasi near KWASI. Adomako count. Well, like here, share, manenko, a radiated by Pacho Dofu. Udini baby I'll cast free. Ah, Pacho Safre and numbers near be them say or catch your say Pacho or who was Pacho? Hello. Yes, mommy. Papa. Mommy. Pacho also Pacho say. Hello. Yes, Pacho eton can kasa. Ah, Papa, Mama. Yeah, no, mommy. Amen. And I bet you may And when young Kenyan I be mammy. Oh, and when young Kenyan coupon, a radin shall mammy, and your bushing in our years to the moon. Amen. 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 A radin shall say, and not numbers no 0545 0545 524 524 546 546 and it's 0596 0596 161 161 431 431 0596 0596 161 161 431 431 Pacho okay dear Radia Pacho Dofo within baby I'll cast free. Hello. Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. I'm actually coming now. Pacho council so. Maybe to home when I'm maybe to happen at all. Meeting then and says, Oh, yo. that you can empire voices. I found. Baby, I went I could do a unit any soup. I had a moody for the work of Babylon. Hallelujah. I said, I tried to become I'm 55. There's nothing in your 55. I was now no. Ah. What I got them who are in back in the castle. Whom are in the buyer. Uma kuzinga foko tumi tinsa tumi area people could play ben acting and so far le no wale bio Mama erade peso oda huma bro e di kire o de bunko tudwe erade ne pagya onsa ba ka ebom pai erade me da wase amen o kai Sarah amen Okai Hannah. Amen. Okai Elizabeth. Amen. Obofo ne kafa no se nimpanyim fiem Awurade wakai no. Mesraye mami. No me be a done so. Enkonua be a done so. Wo Yesu dem empapai. Amen. Amen.
What some say, and yes, so nipa nko betina obey ne se so boa for ama no. Jesus. Wo yesu dim Awurade mokwan antu ba bia kwan ne ma. Amen. E wo yesu dim. Amen. Amen. Mama nya Awurade mu gidi Saturday bia 6 to 8 am with your for TV no eto a Awurade aye ne sentrene nkonu na papa. Amen. Oba ku fast to na se da yare ye bi da. Ah, pachote enka. Martin and so. Nti Awurade wa saw yade so eno ano no. Martin, amen. Amen. Eno ano. Good. Awurade nhram. Pacho yo simabe semienu na e de free 0545 0545 524 524 546 546. and pacho do food in baby akase free. Hello. Yes. Pacho etion kan kasa. Pacho ma TV no emrafo am pacho kasa. Hello. Pacho etion kan ma TV no emrafo ne kasa. Etion kan pacho kasa. Pacho kasa. We yesu di mu kasa. Okay, ntime nyina so. Pacho ewusima ebia baako. Asafone End Time Army of the Lord Bible Ministry. Aye mosomfo. Yes. Ene Awurade akwa Yeah. Kwasi Adomako. Memne de bia no fa TV 6 am to 8 am for TV to home TV. And other Pacho. Hello? Yes, ma'am, we didn't baby akase free. Raja mo kasi po yatin susungan. Pacho ATO any day kwan so. Raja, the program no no matter to be. Pacho say Na ewa me pa na telephone. Na nye video nsi. Nya mo fa. hallelujah. Erade emo akoma so ade wa so munti. Emrama ewo Yesu dem mo. Amen. Memne da no pa no nsia kopem no twebia fa radio no eto a. Erade nso na ma afoforo so asonte. Se erade ye bibi ewie ebre mo. Erade nso nte nanim nkyerɛw. Ene na otwe so ebehia ewo Yesu dem. Ye free and two numbers no betima frɛ 0545 0545 524 546 0596 161 431 Radin Shah Yakramo and then our tree Betty and Kan Ewo Yesu demo. Amen. Amen. Adofo church mugina we Radi Yesu Christo demo. We yamosonfo and a Radia Kwa Kwasi Adomako. Radi